Melanda Anmai, the Reverend Metjen Konyak, Field Director, Metjen Field. Konyak Baptist Women of Pangcheng, Yulan Kaya Mission Aina, Sunbu, Pamana. Hadema, Tawa Pangcheng Pai, and you can as Lebu, Yud Sikray, Ma Wayabu, Sanyu, Wan Sabuha, Konyak Baptist Women of Pangcheng, Yud, Kagishin, Manuelan, Tinok kaya nak kita mission field Jisu biasa yang salam saya nak tenang. Metjen chapter 28 verse 19 na Jisu ningatan kuma ya tinok suatu tenang. 1995 June 25 Imon Village Menoma Commission na Mangyangan. 1996 10 February na mission field Wayangin. Mission field na tuwing nga payang na bangkang 30 years old mona. Tegi da boy ko mission field na chalo na tayo ba. Tinok sahayan limbo tuwi sa rujichi. Aboy tinok fay chan sa mission field na workers lang saya limbo tuwi sa ba chalo mona kawang din yungan. Tegi da boy ko ngong na ministry ya kiya din na tayo. Just planting ministry ay